Bangan kentok Henry ngasneu kedai ke kamram ke jongaru kum minister badan ke parti badan ke sorkar ban pensyai ya kikat tu kat ni izin kenok kamtam ma kijing dai bat reservation policy ngitip bag reservation policy ke jongi ba kini ke wei na ki political party kala panki ba ka ong ba ka ya kini reservation policy they ban change no namar balai piyo bon cepo garu Henry Gaduna sya kasi jaintia ladon kajing sya tengan ladon kata kajing yaki bat ke sorkar kala pediang ya kata kajing terpat jong tinggi labo ya ke export committee ban penbek ban pek yo dan kumno ngila ban penbek ya kane ngila pensyong ya ke export committee kala syong kala pulenut kala lek cabarok kitan jong pemekhalia kala pan ya kita kijengmut na barok kinong syong syong hadin nang ta kala sabit ya kata ka ko ya kata ka report jong kini ke committee hadin nang tapat anda lawan ra apo assembly ladon kejengnya tainia tambah ngausi banong kadi kadai ke jo ke political party kabaong kabadai ban siu na kabha jong ki garu ban penkiu jong ki kasi jantia haba kisngau tho ba kinamla ban chna sarkar tang lepo kasi jantia hadin nang ta kilek chna unit chepo garu hills onda la wan nang tei ki ong kumno ki ong em ngim dai ban sim na ki perlok garu ai mat kan ne sau peu ye ki perlok garu ngin sim 4% na kate ke open category kata kamut sau peu ye ki garu sau peu nyo ki kasi jantia khat lai ye ki bai takan mentoy ayu kata kan nyo persen haba hado mentaro hakato ko open category ki bayo ki dai na kasi jantia kan mentoy ayu kat ketu kejing ye ki ke jompi ketu kejing ye kren ke jompi menta fi ong patem napo garu penek kunjo na marbalay ki hapan sna unit na kamenta ka party jompi hangte Pai ba kani kadai nga kwa ban pensyai bangim dai ban siau tho bakla but last time ki ong ba ki claim one hakato ka jing khot jong ki all political party ban ya keren haka jing shisha hapo assembly ki ong ni claim hun ya kani ka kani ka review jong kani ka export committee khot yang sagawai ka meeting maki ya ka jing shisha ba ong khot yang meeting ondala khot ki claim one ya keren ban menta ki ong ba ka party NPP kijing kenok ki babon jai tengah pai ba nganong tang tani pi bisari da pi ni ka party NPP kumbalong mentang idon lai pu armut ki amali ni trailang bat ki political party ki political party tang hadok menta ni don nilong kawai kaye nilong kawai kaye kasem tang makane kawai ke political party kadan sawut kia mele kat nungut piyo ikilek campaign ni kita sawut kia mele kat nungut bisa yoi nagi sawut sa setang armut njiyo isu mentah mentangi sensarkat ke Meghalaya kasi jantia garo ngamiem nang ne bangaong mengilala ban lelut kabiang lut nadong sedong em kambiang idon kiai bini haban ban pek ban tresito tamba ka jingkren jong kini kiri urang ba kasnyaw ba lada ai lat ya ki kin la ban senchar ba tamba pek ba tangkat no snem ki senchar po ka KHADC kala long kumno ka KHADC kala long kumno pilek silong menta por mensuar lek ya po KHADC kin yoi la khamnya briu balik dan kam balik rai kita ki isu kijing hapo ki HADC pilek mentala da pidang yo ibreu tangkat mu taktukan ni ndan briu so angtai bat mensua kisah jong kumno banga ngim kwa ba ka ki HADC kan tuklar ya ka kam snom ya ka kam himasima tang menta jia ayu ya ki himasora jia ayu ya ki bai ki hima jia ayu ya ki kam snom jong ki bai taba pikidau kti ya kiwei pet ya la de roha ka jo ka pors ngau pha na kata kadau kum mong menengim dai
ngam dai bang ong makenno da ka burom ye candidate badan burom jong kene ka political party ila ong banga ka por man suang ngam ju thep vote ngam ju thep vote balai ngan thep vote ya kini kinong yalam ki ba phet na ka we ka party sa ka we ka party sa ka we ka party dengan kerpat ye tai candidate badan burom pek chwayo presiden la jong kat no teli ki party ila phet tek na kata kadaw nga kumbong meningam day banga kento day banga kren ya kabomdon kita kidon on record ha ke social media bat kumbong menimbe nga jing snew sorong nang ni bong em biang lut ha ke jing sincha de NPPM kidon kiai ibang nga bat pi ni habban ya trailang na kata kadaw ni don kam syo ban pen klan ban don MP la jong ban lek Delhi namar syatay ki ngap ya MP ladang ilek ni ki MLA ki minister umday ka besok ngidon kam ya MP uban yalam nanti yang ni kang tay hapo Delhi tang kaway ka nuksangan ayo pi kang tam sikili ki time ng pundong pitip bahaya ka scheme PMAY scheme ka Pradhan Mantri Awas Yojana ki khot kato ka scheme yeng ka bikisay ong siya kani ka time jam pitip kani ka scheme ba ha ka sorka ha ka ni ka jela Meghalaya ki ai katno ki ai silak lai pro na benta ka we ka yeng ha ka thai nong pendong bat ndai tang Meghalaya ha bro India ki ai silak lai pro mano ban ya kren na po Delhi ba hood la pi ai ha po Assam silak lai pro yo ka biang na marbalay ha po Assam ka dai ka plain area ndai ka lom syatay unar ujan usimen ujan, usiap ujan. Yang ia po Meghalaya. Kajaka ka balong lom long tem. Silak lai pau tangban penmadan ya kajaka lalut tu silak lai pau. Manuban pensingaw po Delhi ba em lada pi ai si plain area silak lai pau. Yang i pim duna bide ban ai arlak sanen. Kenang bangin laban senai kayo. Nomor palay bon na gini scheme PMAY kila yo ba pli silak lai pau. Kiblaban pendet. Nomor palay silak lai pau ngelayo. Manoban keren ya kan ni hapo Delhi DEMP badon burom ban ya keren man pensneu ki ki jing jongi bat kum kini ki jat scheme ki dang bon than ha ki scheme ki ba pher do wan nang tei bangi don kam ya EMP badon burom